Finding friend chong sungtini nalainai sini katal job notification friend chong omagi sini IBPS ni bisingtui sini Tripura Gramin Bengo je job langmani taklai bosorni hingkai friend chong norok obo to notification nukhana baksa notification nongkoma baloka hingkai oboni date paise already date wari kha friend chong hingkai ang norokno busy ni bagai ani paileya ba সময় মানিয়ানি bagai ang norokno kuno notification riman yang tongkha hingkai sungtini notification nalainai omo hingka hingkai friend chong jara saimanya rok ba rimaya rok norokni bagai o notification hingka hingkai o video nai mani logi logi norok share khaidi friend chong jara tawkhano saimaya rok borok apply khaimaya khona hingka friend chong faidi sungna lainai omo hingka sini Tripura Gramin Bengo omo sini je 21 tarik September jora tongmani hingke oboni date bari fika wang sawana hingke norokni qualification busuk nangnai sini Tripura Gramin Bank ni vacancy busuk tong oborok ang norokno joto details hobe phunukano hingke friend chong norok obo online ti apply khaimani pore norokni exam ongoi November December exam ongoi friend chong hingke oboni call letter norok November December no mannai exam ni sikang hingke oro qualified hingka hingke norok main exam marnai main exam bo December to February ni bisingo exam ongoi norokno pura job runai o jago February March 2026 ni bisingo genadi sini omongkha joto All India Regional Rural Bank ni bisingo friend chong omongkha sin Tripura Gramin Bank ni omongkha Agurtala head office Bengali tei Kokborok o jago language regional language nango friend chong o jago naina di sini o jago group B puso tongo office assistant multipurpose sanai 18 ni simi 28 o jago hingke 5 year realization man khangke norok o jago 33 jora tei rimana jara 18 simi 33 jora boyos norok o jago office assistant no apply khlaimannai hingke sini group A o tongo friend chong o jaga assistant manager officer scale 1 omo simi no vacancy tongo Tripura ni bo omo bo 30 hingke oro 5 year realization manke 35 jora tei o jaga hingke norok rimannai hingke qualification o jago je sini officer scale 2 officer scale 3 o jago kono vacancy kri friend chong gabon bagai ang norokno obnasa detail salia officer scale 1 assistant manager আর পরে office assistant multipurpose o jago norok apply khlaimannai bini qualification busuk nangnai di norokno sawana educational qualification hingke friend chong sini o jago norok just degree complete bachelor degree complete norok college complete khlaijak nangena norok o jago apply khlaimannai officer scale 1 ni bo officer scale 1 ni assistant manager bo tei office assistant ni bo o duita norok just graduate ba any degree complete hingke norok o jago apply khlaimannai o jago jekono extra nangya norok o jago just degree complete hingke norok o jago apply khlaimannai assistant manager ni hingba hingke SC rok 35 jora tei ar pore office assistant bai ke 33 jora tei highest boys norok ni jora tei hingke norok rimannai friend chong norok o jago officer scale 1 2 3 or scale 1 ni bagai norok 175 GST soho norok o jago application fee marnai friend chong hingke office assistant ni bo norok 175 no ST SC aba herok ngake general candidate ongke 850 klai marnai hingke fuile norok preliminary exam marnai preliminary exam office assistant ba multipurpose ni ke reasoning then numerical ability or 40 question 40 klai na 80 question 80 mark ni total 45 minute 25 minute ngangke reasoning 20 minute ngangke mathematics ba numerical ability ni bagai or total 45 minute by 80 mark question ni norok o jago exam marnai preliminary o jago qualified hingke norok main exam marnai hingke sini scale 1 bo officer scale 1 bo same আর পরে main exam nai di multipurpose ni o jago 200 ta question 200 ta mark 120 minute o jago subject wise time rijak tongo friend chong oba ang no as detail salia noro olo notification download khaini di sini omo bo haino same officer skill 1 ni bo friend chong sini exam language ngana jadi English Hindi tai Bengali bai o jago exam rimanai norok English hoifano Hindi hoifano ba Bengali hoifano norok ni oro exam rimanai norok apply khaipuro norok ni exam tamo bai renai abo norok choose khaidi hingke sini office assistant bagai vacancy sini Tripura ni ang norokno phunukkan naidi multipurpose ni Tripura Gramin Bank ST ni bagai o jago 15 ta tongo total 50 jona o jago vacancy hingke ST ni bagai 15 hingke o jaga kono unreserved
kwrai general ni direct rejak abogi norok oro sudu 15 ta ni bagui simi norok preparation khaidi ingkai omongkhe sin Tripura Gramin Bank ingkai omongkhe sin office assistant officer scale 1 naidi koita tong officer scale 1 ongka ingkhe naidi duita vacancy tongo ST rok ni bagui SC rok ni bagui khe 4 ta friend chong total 32 ingkha total o jaga o tongo sini exam center ingkhe Agartala o nongnai ingkhe norok online apply khaina thangpuro norok IBPS ni website tei thangai apply ma khainai ang norok no video description o link diriwane ingkhe bini koyekta question pattern guidebook ang norok no tag khairwane norok a jaga thangai link o thangai order khaina di sini Flipkart rogo friends chong omongkhe photo upload ma khainai norok photo size rok order jak norok notification naina di ingkhe photo tai signature norok upload ma khainai signature bo upload ma khainai arpore taisa nong ni left thumb norok ni debrani yasima bai tibrui abno photo click khainai norok up photo nobo norok upload ma khainai kaisa ta kaisa norok handwriting kaisa declaration suinai norok abo bo photo ruoi upload ma khainai o jaga declaration rijak tongo o notification naina di o jaga nin ai ni pore nin bumung suinai chai pura complete khatao kaisa suinai norok obno photo nawinai upload khaidi ingka mongkhe sini IBPS ni website thangai norok upload ma khainai friend chong ingkhe sini last date naina di ang norok no sauno last date iko 21 tarik September tongmani 28 tarik September jora tini 24 tarik norok 28 tarik ni bisingo apply khaidi jara khaimaya korok tabuk jara khainai rok ingkhe to already khaibai kena tawkhano jara simon ya khaijak ya rok norok 28 tarik September ni bisingo apply khaidi gasungno friends chong tei jotono hai hambai।